Kan long kesngi sa akin mau besyirta, haka history jong kejalan yam jawai. Baka jing kemi linti jong kipat riunget de bon snem minta kesngi kalau urlong. Minta kesngi ka praterik unaitung u Pope Francis ulajit ya ipadar Ferdinand dekar ban syak kentang kum u bishop jong keni gedaisis be jengi. Hang ni markmat bat ke Don Bosco Media, ngidon ye i Bishop Balajit i Reverend Father Ferdinand dekar iban ye thuo ingi syapang kejing im bat kejing kot jong i. Lakai nga hakasnem kakandai spa dripuar Februari Andrew Tarik hacnong yang kalau baham po right to bear ada yang ketua baladep jumpuli napa senong primary tengah di school dalam taga ME ya ketua puan tarik ang apa primary clearian hadin ketua ngana ya gicing sejauh ujung kot mandong lendok dengan pan ikbalor pan syai ngaban len tengah le cerita siapa simple upper selong kot mentar minor seminary hatu kipol ni mentar kot ega simple apostolic school hagas nem cijar kendai spa nyau kendai yang tu dengan pilih filosofi apa Christ King College selong dan tra nice nem na dengan tu padang ni pendep jaga Regency Asnem nang tu pat di teologi Islam sejak kendai spa kendai pau ada kejeplit teologi ha Orient Studical College de tentang kendai yang pat Islam sejak kendai spa kendai pusau hacnong jangan ini yang kalau paham ada ke Paris Clearian Holy Family Church de hari ni kesini lah kau dengar lagi bahalor banyak tip yang ada nuncio yang ke India dan Nepal His Excellency Leopoldo ban chim ya gane ka banlong bishop ini nong Sarai yang ke Juai Diocese da ke jing sanya jungki bahalor baru pa Pope Francis na ong His Excellency yang ban chim ya gane kam dan lagi jing duai bat ngajing argatin ada ketung na duai bat na sim ya ka kum kada ga bentar ban sakri ya ulai kum tunda dengan kamu ya nuncio jengi His Excellency nuncio Leopoldo bat mentagasngi ulap tha ya Archbishop Victor Linda Archbishop jong kecilong ban benar kene dega sandor jong blai ba terpat ya gi pada jengi pada ki pa jong blai ban ni kersan lem juga ban trainer beta ka burum jong blai mat kum joro lag beta ka imlang salang kum ka balang lang ba jong gilendok jengi ba lang ba in sakri barip janga masnya ba ke jing dag ba chimti gane ka kam masno khia na marba kam de ka basuk be tang ka tang dengan chania ke baru beli terai ba ngangit ba beli saya rap yang ngam tak kena kam lang ba ke jing chania jang kadar bat ki pai Kristan jengi ki long kemi ki long pa antam ki sinjuk lang ba bat kunjur ki samla bat ki pai ngai jengi ki ba jo kersan yangi ki lendo tada gani ke jing chania bat da gani ka jing kermen ngacim ti gani kam bat da ka bor jong beli ba jing telang jongki ndai tan jengi Kristan ndai jangan cakap bendri jungi barang bahab apa Juai Diocese ngi ba ki kloi bani rap berbuat ba ngakal pat lem yaki barang aku mungkin kun jong blai la de gede kan no kan yam dan kan no balang ngi telang na ta suk ke bahag ke biat kroi ke pat jong ke imlang ke salang bat jong bat jur jong ke balang katong ke ba ngamut ban mentang apa la ban rai hende katong kumolong kan ai ke cakri ke watam kum ladu lenda bat kum bishop la da ketika mon jong blai dan ai kata jing sakri ko hatam marba klem mo ung im la ban lei te ka thong lang man pin bha chu su ya ka jing im Kristan jingi juro man ya sam jing jing jong blai lang ba ka jing long Kristan jingi tan kini ko blai sibon ka pan ka jing kerpat ka jing duai ta jing lang ta ile de banda ban sakri bha yo blai badi ki prabre Kebleh shibun padar ngin duai bat yai kershan yepi de kejing kan mau it ha kejing duai jungi.